Tito sang oneng ngeseramu sedong angliwo di anolawan sembadi manggota mot betarin musuh kiru diki sunggup sampul wiriyulurit hut cai milu nge iwasin gumi jadi ngut gumi apa iwasin tuh cai sing jeten pesu pesuangi banci kapa-kapa beli tempo honyo tawang beli gumi aduh cai ni beragak ngisi sendin pon gin cai kene bawa lekat mekadang aloh kaden ci nen malu nen kekedo yen jani raga pesu men ada tato keraman anak pesu yen ane malu pesu sing kengken lem jani ada tato keramu tato susilo caran ni raga pesu kengken soire jani abjaga telen pang beno nawang ye cai meririh digen beli beli aja ane di jane beli kuang sing jadong nuk sing jadong suk itu bukti ni jangan ngorang melam pesan bakal pesu pesan ngujang tu beli bakal ngali kopi pesu kopi kali jaja lihat prakat tu si boy pesu tu tidak nganggon masker ngujang masih kakar ci sing lagai ci nane subo ni ada madana instruksi bahasa jani tawang melam iya ni raga makin mekat kijojo utamanya patut nganggon masker itu tujuannya apang presiden ngamana anak buko melam icang dini de gumine Sebenarnya jani len abjagate kena ien cara sing apa jadane cara ni malu tu kiamat gumi. Kena virus badan virus corona. Corona apa tu? Tu madan virus corona. Ia subuh malam kena totonan sing nyidang apa ada ubat ni ngejak subuh ngejak nyelelek langah anak segar apa mubat berkena apa positif corona pang melam nawang. Jani melam bakal pesu nganggon apa adane masker kiyo je nganggon masker teko lantaran melam ngantek juma dengsap. Apa dengsap itu? Basah kan limo Ia cuma basah jadi ini cuci tangan dengan sabun yang baik yang bersih. Tu pang melam nawang tu. Subuh tu baju apa kangon tu satu panteng baju tu. Lano panting kayang cawat panting tu mekejang orang cimanting tu penumpang madang banyu sehat gitu cara anak ngalih ane madan segar apa ngerago segar apa buin apa yusan irago subuh apa ada ane yuso subuh 5 seket ngemeneng tu patut irago siago sing dari ampah gitu ngut adeng benyo jani ien irago liung lah timpal itu toleh kengken yo kengken yo timpal itu iya subuh yo kena masih madan apa virus corona do pak kene yo jabat tangan sing dadi kanggo ngangon Om Swastiastu lijo minimal 3 meter tu selatnya irago bakal ngomong aja nak kena apa adane virus totonan gitu melam pang melam nawang yen sing dia ada ci jeg beli sing jenawang ni ada sing yo icang pelem
Ada lantas ada madan program uli di pemerintah desa cara jani itu uli di desa adat uli di desa dinas mekejang tu masih ngicenin pewarah-warah apang madan banyak segar apang madan banyak sehat apang do kena sakit virus corona gitu jang ide ke belum wah saja tunggu marah beli ngerti gut marah beli ngerti gut iya ning ke kita beli dan masker malu dah je beli temara tuni sebuah pak perbekal ngedomu apa dan masker pangliu onyo masa ada apa do beli masker dah je beli perlu jani oh gitu ngut menghadapkan pak perbekal ken pak dinas je menghadap je man apa dane masker. Nah yang kita jadi jajalan jadi kelgadap jadi pang perjani jangan pang nyidang ira go sehat saja haleluit cak lu macak licik uluku balik likik aken dulu kiwiku apa petang itu ada yang megendeng ada yang mending yang kita caya ini ragu megendeng deh dong aden awak bisa do masuk teken rago doak do masuk teken rago ne pradnyan do masuk teken rago ne sakti yen doak rasong melajah kal tuno oh yen sakti rasong ampah besu yen nampah rago bakal pepinah yen liu punya laga bas lep liu bakal teko mawin ngadeng nyolem ngadeng-ngadengnya hidup di ini di sekalo. Oh saja ngutpe. Caya jidurin lekatkan beli pengalaman ci lebih luas dari pengalaman ci ngut. Dot melajah cang. Apa aja nih kalau ulang yang cang pelajaran cang tu ande bobakat bodoh ya pendiding lah. Kan? Yen subuh rago nawang, yen subuh rago bisa, sing dadi pendiding nganggo lima kang teken nyamo bang nyamo tu pelajaran pang madan patuh pang madan ajak mekejang pada sehat pada rahayu pemekas ni halih ani madan dirga hayu dirga yuso tu nyenya tempang belum nawang jani ada lah tu apa kayun ide sang prabu Dia menjuang jadi pakai sang Prabu belum len jadi pemerintahan ni. Yan pemerintah ni malu subuh ni madan ida sang Ramodewa madan sampun bapa dane pascat wicaksana dharma sadu weweka dharmika mekejang ngebak. Yen jani ida sang suci muka nu ada kekuang ben bedek tu patut daging ini. Daging ini kita sang Ramodewa madan apa adanya pemargin dresto pang berjalan utamane yen jemak di dresto ada ane madan papat catur dresto ane paling utama loko caro dresto loko jagat cara dirago memargi dresto kebiasaan dirago tu jalan jani pang madan dirago rahayu. Nah ketu jangan pak jalan pak penyenawang, no jangan kena jalan tanggal yang sama rambut, no